Chibai ule August nili sang ni som ni paruk kania Middle East buaina kal chome ka US lam hian Iran nen in rem na kan nai to hle ti in an soya hetiang ani mek lai hian Iran lam thung chuan Strait of Hormuz thunun tu ni chun jom zel an tum hetlat maya US hian in rem na kan nai to hle an ti lain Iran lama po hian in rem na du pol le du lo pol an oma at hunai jok le thil ti thei jok Iran sipai chak tak mai Iran Revolutionary Guard Corps lam hi chuan US ne na in rem na nei hi an du lo jok ni in an soya thil kal dan en hi chuan an in rem arin om lo viau heti mek lai hian US thurwal pui ram then khaten be an tok le boka tin Strait of Hormuz sa te po long be tok an om le a tin tuna hian US hian Iran be na na aman tam em missile pakhat le Iran be na laka lo inven na ral thuam bi khi atla cham na saviau to ti anron soi thar le a hei hi adik ngai ni po in an soya buaina kalzel dam tur hi riat thia mahar sakhopa in be na athen zui le lawang ti a soi thei lawani US Treasury Secretary Scott Bessent chuan US le Iran chu an in rem nai hle to ti soin Strait of Hormuz hong le tur le tuipuya bungrap hurkwal na zalen na freedom of movement siam turin in biak na an nei meka in rem na hi voin tho le ni emo naktuk August nili sang ni som ni paruk chung hi chuan siam fel thei mai ani tur thuwa soyani besena soidanin he in rem na hnuaya hian Iran chuan tuipui kong zo tu te hne na chia tol an khon phalsak an ni don lova long te chu zalen takin an tlan thei to ang he thu thar hian khovel oil market a ngong anei ngala tui al thei man chu Brent crude oil za a pahni atangin za a palia atlang yam le ngala ni US President Donald Trump le anauten US le Iranin in biak na an nei mek ni ma se Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay chuan US ne na in kai noi na ommi alovin oman nen chawa he tuipui en kol dan le kong hong tur hian in biak na an nei mek nia soin thu chwa an siam thungani in rem na siam tum ani mek lai hian tuipui lam chu alaral muang lo hle a enge ti hriat lo puak thei thil mangin minowan pioneer long chu be ani le ni US Treasury Secretary Scott Bessent August nili sang ni som ni paruka CNBC ma a asoidan chuan US le Iran te hian Strait of Hormuz tuipui kong an tan mek chu hong le turin in rem na an siam nai hle ni in na soya Bessent soidanin an thil mu lok a thleng tuang ani chuan voin tho le ni ani lo poin naktuk ni lai ni hian in rem na hi a hlo thling thei hialang atia Iran hian tuipui konga kaltlang man toll free lak atumem ti an zo na chu Bessent a chuan in rem na hian long rang te zalen taka an tlan lu le an chua theina freedom of movement an pek tur thu asoyani boruak larit teu ma se tun hnaya tang hian long tam fe chu Strait of Hormuz atang hian an chuak tran to ti Scott Bessent chuan a soi bokani Qatar Foreign Ministry thupuang tu Majed Al Ansari chuan Qatar din mun le du dan chu Strait of Hormuz a boruak pangai taka omtir le ngalani ti asoya palai kaltanga in biak na nei tir le tuma normek ani lain in rem na tak tak athen hun tur timeline chiang tak ala omri lo ti in asoi thunga arang lama in rem na an siam nge ero abei sei thuwa soya Scott Bessent ero chuan angai thak ang khan voina ani lo chuan naktu ka atia ma se an palai ber hian engma in rem na siam tur hian timeline bituk ala omlo ati thungani ram pahni in kara palai na mediation effort thok mek tu Pakistan le Oman te afaka abikin Oman phei chuan chorkar engemosa chunga tang khan he in biak na hian mun poi mo tak achang mek ani ati Qatar Pakistan le Oman te hian daira ka in biak chu du lovin US le Iran te in kara
palai kal tlanga in biak na nei puitumin ma an lameka an na tho dan ber chu ram pahnih ten an du dan an ziak le an soi lo hlan chhon ania Qatarin a soi fo danin an ni pathum hian US le Iran te rotna thu chua draft le an du dan an soi te chu an in kara an thon chhong thin ani in ram siam na tur thu draft proposal an duang meka oman hi Iran tan chuan an ram then om le an rin ber ani awangin Iranin US mai chana bedu lovin oman hi an bebera oman hian Strait of Hormuz long zalen taka an tlan le theinan le temporary road konglai lok siam dan tura Iran hi an bethin ani Qatar hian Doha a regional mediator pui aneya US sarkar le President Trump te betu berani Pakistan foreign minister le Iraq foreign minister te hi anin Beijing le a ral muang zoka inka haile Strait of Hormuz hong turin Iran hi an norve bokani tuna anthil tum masak berchu inka hailai lok siama Strait of Hormuz honle chumi nuwa ataka Iran nuclear chungchang le Iran zalen na chungchang diplomatic to neile ani Iran chuan Persian Gulf chunga longlut inbound zong te chu an ma ni ngein thunun an dua an ma ni tual chung tuipui kaltanga lu ti ran tumani Gulf fatanga chuak tur outbound long te ero Iran le Oman in kar kong zo in Oman lamin phalna exit clearance alo hlananga ma se Iran nena amma a riat tirna notification pek zel angai thungang senior Iranian source soidanin Iran hian hedin mun hi thak atum to lova atira kong pani thunun atum na atanga a in nu diam to awangin tuna adin na hi chu so son atum to lo ti asoyani hei hi US chuan rem ati an ring lova Scott Bessent a point long te hi zalen takin an kalvel thei to ang ti in asoya Iran tum dan nen chuan ain kalsa le ran to ni in rem na ain in rem lo na bokin azui le ngei dona an ngai ani Yamena Iran thop Houthi rebels te point Red Sea Saudi Arabia andanna an la chun som zela tuyal thei thon chua na kong anti buai zwal hleni expert ten an soidanin Iran hian US sipai chakna hi an ne zo lo awangin khovel economy le energy supply ti buai zonga rekri in US le athurwal puite ti chawa chakna chan atum zo kani anti US in Iran chimlam Kesham Island Kesham Thliarkar an beina a nu patuak le an fapa kumni mi thia an fadang pani an dam kho chua tum khan US chuan ral thuam lo om tak a mang ni in an soya New York Times ten satellite thalak le ral thuam ke them an zir chian na analysis an neya tanga alandanin he beina hian pound sang ni arit Mark 84 bom man ani ngei ni in an ngaya US Central Command CENTCOM chuan tual chumi civilian nun na chan le liam tuar anom ti report lut te chu an chui chian mek thu an soyani Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chuan Kuwait drama US sipai munpui military base pakhat chu tho le jing khan an kap tran ni in an soya he thu thang hi Jerusalem Post ne na chuan adik ngei ti an nem heta he be na atan hian ron pathum ayat lem lo an mangani Iran news agency Tasnim point Iraq rama Basra biala bom puak ring tak thom hriat ani thu atar langa Basra bial hi Iran le Kuwait ram ria a umani Iranian state media irip chuan Kuwait drama mei khulom na satak achua thu Arab media ten antar lan chu aron tar lang ve boka Arab media English a anron puan chu apo hei hi adik ngei ti anron tar lang ani Iran IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps hian drone pathum mangin Kuwaita US military base anka pani ti source screen om takin Jerusalem Post ne na hian a confirma
media lianin an tarlan mai lowa wangin kan han ngai changa ma se he thil hi adik nge yani ti tarlan na a tanuala chu wangin kan han tar lang ve ta a Jerusalem Post po hian adik nge ti aron confirm to ni Basra province Iraq le Kuwait in rina a le Kuwait chunga bompuak ri le mei khuna satak a ti hi Arab News le Iranian State Media irip te po hian an report ani hemi pia lama hian Oman chaklam Strait of Hormuz naya cargo vessel sumdon na long pakhat chu bom projectile akap fu ti UK MTO United Kingdom Maritime Threat Operation lamin anti chiang bokani Yamena Houthi Armed Forces Military Thupuang tu Brigadier General Yahya Sari chuan Voin Khan Saudi Arabia chimlam ramri naya Nasran Airport chunga target poimo takchu drone mangin chiang takin an kap ti in thuchwa an siam boka regional source ten an soidanin airport main radar an bayani Saudi drone ten Yamena Saada le Hajaram chung airspace an valu wang nia soin hubalak mati in an tar langani Yahya Sari chuan Saudi nena Yemen airspace hi voi khat lek po an ron palzu tani chuan hrem na le zirtiam na mi alovin aliam mai to lowang ti in vau khan na thu a soi ngal bokani Saudi sarkar lamin hebe na chungchang hi official takin an la soi lova July ni som ni atanga Houthi ten Saudi tuipui kong Red Sea Port Bab el Mandeb Strait Andana an rek nu phechuan Saudi oil thon chuale Middle East geopolitics tan buaina lian tak athen bel me kani United Kingdom Maritime Threat Operation UK MTO chuan thole ni khan eksa thu chua siamin Oman tuipuya bungra phurlong cargo vessel pakhat chu thil thok engti hriat lo projectile lina kap ni in atar langani US President Donald Trump chuan Air Force One atangin media mi te na US le Iran te chuan thotan ni chuna tangin inbiak na antran that le thuwa soya in Saudi Arabia UAE le Qatar ten remna le inbiak na neiri tura angen na wangin US in Iran be atumpo athu ri thuwa soi bokani US President Donald Trump an Iran nen inbiak na indor na kan nei mek tia asoi chu Iran Foreign Ministry chuan za in aphazuya US Washington nen inbiak na thar engma an nei lova in mukhom tura ruwa man na po engma a omlo ti anta lang Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay chuan Wall Street Journal WSJ nena soin Iran negotiator zong song te chu ram chunga anom veka Foreign Minister Abbas Araqchi Iraka sa khomun thiang him to in azin mek ti in atar langani US nen inbiak na omri long ma se Strait of Hormuz chungchanga Iran le Oman te chuan inbiak na an nei meka mason na po a mekani ati Middle East mediator te soidanin munkil khora sumdong long commercial shipping datan kong thar temporary road siam anianga long te chu Iran tuipui chunga tanga lutin Oman tuipui chunga tangin chia fi engma choi lovin an chuak theyang Iran chuan herwa man na hi apom viawa ma se an oil zot na dang beta an sangson li le be an lo le to lo na tur karanti pet ngei an phut thungani President Trump chuan Oval Office a thu thar la khom tu te hnena Iran hian war nulama be na lian ber tur ato hlawin inbiak na hi an ron rana hei hi inrem na min nei puina tur hun nung ber last chance ani ti in vau khan na lian tak asiam zuyani Iran President Masoud Pezeshkian chuan thole ni khan thu chu asiamin Iran chuan aram chin le ramri bordar te ahum him zeldon niatar langin amai ro chu indona tidar zau zonga kalzel tur zongin malak antum lo thuwa soi medical program thar tlang zat na muna
thu chua siamin Pezeskian chuan in chung kot thler khopui ram chung le ram rang in kara in do na le in tha na hi nat na ron chuak ani kan ram ri chu kan him tlat don ma se in do na hi ti zau zel le chun zom zel kan tum lo ti in asoya Iran president chuan ram him na nar ber chu ram chung mi puite in lung rual na ani ti in asoya ram chung in lung rual lo na le in thendat na omte chin felani chuan pon lam mel ma foreign power te in rol aveng thei don ani ti in asoya ni mitin te hian thataka khotlang society kan din a tulani chutianga kan ti chuan mel malamin min khoi ngam lawanga kan khotlang din mun te min po son sakin min ti chiat sak thei lawang ti in a soibok US President Donald Trump pan Iran laka sipai te mga be na lian tak machon atumna athun nuwa US le Iran inkar indor na diplomacy kalpui le na kong aron in honga ma se he thutluk na hian Iran sarkar chunga in biak na thlop tu tele in dona atana in buat sai du tu te inkara in than na lian tak asiam hala Iran President Masoud Pezeshkian chuan US nena Memorandum of Understanding MOU an siam chu adu dan le atum shim wanga siam ani lo thu soin Supreme National Security Council SNSC te in ron khom na le rem ruat na collective wisdom atanga chuak Iran machon zel tur ngai tu a him tura buat sai ani ati Assembly of Expert chuan Pezeshkian malak na hi andem ngal hle a Washington dena in biak na zon chu omzenei lo ti in an pom lova poi an ti thu soin lom na aw chua pui tu te laka dan manga malak ngei an phut ngalani mamot nabavian hotline lawmaker chuan resistance front te fuel man tole US tual chung harsat nakara US be chan tum na hi melma US chan chua tum na ani ti in na satakin asoi sel ve boka ram chuan Strait of Hormuz hon le nuclear program chungchanga in biak na kong ni a nei tura malak ani thuwa soya Pakistan le Qatar te chuan hemi a hlotling ngei theina tura tan hian palai na thokin an bei meka Foreign Minister Abbas Arakchi le Parliament Speaker Ghalibaf te po Pakistana in biak na nei tura som anni Farzin Nadimi Washington Institute soidanin US tan sipai manga Iran be hi a hau tak a tual chung le khovel huap in do na lian zok a chuat theya wangin rampan sipai manga be na hi ape hel le ta ani atiani in do na om thut theina boruak ri tak akian ri rualin Iran mi puinol puita nero in do na in biak na in do na ti reng na kara om chun zom zel chu nun phung ati khailaka thilman asang chhozel bok nen topic na le lungni lo na ati zual hle maskat omana Iran le Western palai envoy te in kara indor na thatak back channel negotiation antran le ta a he thil thleng hian Iran sarkar chung le tual chunga po ngai dan in kal le in then na lian tak asiam chuak le ta ani Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagay le Foreign Minister Abbas Arakchi te chuan US nen direct in biak na engma an nei lo tin tual chunga anaw chua puya ma se intermediary mediator Oman Pakistan le Qatar te mangin backing channel in biak na hi maskata lo thing takin akal chun zom me kan itiin Iran international chuan atarlang Strait of Hormuz hon le nan Iran chuan proposal thar revised technical framework athena herwa manna proposal a hian Iran le Oman te chuan commercial longte endikna joint inspection an nei dunang sipai te long military escort le flag nei lo longte ero kaltlang phal ani lowang hemi nu hian Iran chuan an oil job chuana tur banking channel phar sak le guarantee pek an phut bokani IRGC
Revolutionary Guard te hian official diplomatic channel an nei lawa sipai te chet na mang hian in biak na anti khai lak thei viau thunga diplomat te hian sipai thunun na kim chang an nei tok lo ti lan tir ani Kaihan news editor Hossein Shariat Madari chuan Trump malak na hi market ti chiat na psychological operation ani atia Pezeskiana MOU po hi ram chung sovereignty tlom na ti en vau khan na thuwa soyani Sharga moderate news commentator Amat Jaibadi ero chuan sarkar then khat chu rin thu le nun ruaka an cheng mek ani atia Muscat in biak na hian Iran economy la chetur a chan chuak thei beran di ti in Pezeskian hi athlop thungani President Donald Trump pan sipai manga Iran be na lian tak nei atumna athul le a US le Iran te inkara in remna agreement a thei mai be seina aron chua nuwa Brent crude oil man po thole ni atang khan za a pasari zetin atlan niam le ngalani Iran le US in ngir ngau na le in dona wangin Strait of Hormuz a kaltlang thin sumdong long bik po za a som zetin atlan niama hei wang hian Saudi Arabia a oil company lian ber Saudi Aramco CEO Amin Nasser chuan East West Pipeline petrol line mangin Red Sea lam yan bu port lama lotling takin oil an thon chun zomri ti asoya Aramco hian geopolitical crisis kara hian second quarter profita za a somli pahni zet lok na an nei bel ani Abgaik isatanga yanbu Red Sea West Thleng kilometer sang khatzan ya thui he pipeline hian Persian Gulf le Strait of Hormuz paltlang lovin Red Sea lama oil thon chwa na kong thar poi mo tak asiam sakani Red Sea le Bapel mandep kalkonga po sarkarin hum himna na athok chun som mek boka Strait of Hormuz kar khat an khar hian khovel hian oil barrel maktaduai za arlo zela khovel huapin oil barrel billion dile point ruk zet an lo to ani Strait of Hormuz si voina hian hong le po ni se khovel oil inventory in arlo to zong song te no khat le tur hian arei lo bera thasom pariat chu hun amamo don ani Asia ram te hian buai zol lai khan ni tin barrel maktaduai ruk zetin an mamo na an mu phak lova Amin Nasser chuan khovel refining system a phurit lian tak a thleng mek ti vau khan na thu sain oil future market le real physical market in kara all a omani atia refinery lian deuh pakhat chau po a chawl ani chuan global energy supply a har satna lian zawk a chuak ngal thei don ani atiani University of Tehran Urban Planning Faculty te public event pakhat an nei na Tehran municipality chuan indona azo nuwa Iran ram chunga chiatna kim changber report antar langa Iran province zong song singa chiatna tok na saber chu an khopui Tehran ania Tehran khopui chunga hian beina strike voi zaruk somnga zet a thlengani beina tok na sa district te chu district pali mar chak lam chu beina sat ber ni in voi som kwa zet be ania district som ni pakhat chimlam chu voi som ruk patni zet be ania district pakhat marlama me chu voi som nga pasari be ni in district som ni pahni mar thanglam chu voi som nga panga be ani boka district som pasari khothang lamero voi thum chau be ani thung khopui chunga chennai in residential unit singa zariat somli pakwa zet a cheto a in singli vel chu tukverle kongkachia ke te annia siam that ngai an omdual in sangriat le zakwa vel chu achung le apon lam siam that ngai chena save takan nia in zali som panga chu sak that vek ngai an ni in sang ni somli pahni aching soprop veka athara sak ngei nge angai boka district pasari chunga
in chim chevek hi zali somni le pakwa omin atam berani Tehran municipal expert Hossein no hi chuan ni somle chung in do na hian Iran economy US dollar billion zan hi somriat zet chiat na athlena hei hi Iran mi pakhat zelin US dollar sang thum zet an lo anga chutani geologist Mehdi Zare tarlan danin okas ni khat thleng khan in chimle be na awanga bollo tling khom ringot po hi metric ton makta duai som zet atlinga heng concrete bar thalang ke chiatele thelret wan angchi asbestos te hian tual chung hrisel na le environment atan harsat na lian tak athen chun zom don ani ti in asoi bok ani Iran thunei tu te chuan thotan jing ma taka khan Israel tana en thli thlai na thok le spying kapu political prisoner patling pahni an khai hlum le a hei hi ram himna chuan lama thiam lo chang hrem na an kalpui mek zinga pakhat ani Mizan Judiciary News Outlet thu chua chuan omit bezat le Boria Savat te hi Iran Supreme Court in an thiam lo na le thi na khopa hrem na pek tur an ni thu anem nge nuwa khai hlum an nia Iran thunei tu ten an soidanin heng mi pahnih hian sang ni som ni panga le sang ni som ni paruka indona thlen lai khan Iran ral thuam sipai te mun poimo thalak le coordinate te chu Israel Intelligence Agency Mossad te hna thon ruwa an pu ani Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chuan heng mi te hi an man ta ti soima se eng tika nge an man ti le khoi huna nge an man ti ero an tar lang lo bezat hi Israel nen inzom na nei Telegram channel admin nen indorin US le Israel sipai te Iran be na athopa mission hian a in puan na hi evidence an manga human rights group te chuan Iran thunei tu te hian ngai sak na le vuak na mangin force confession in puan lui tir an nei fo thin tian ta lang bok safwata ve thung hi ram chung kot thler mun sang lai atangin air defense system te thala a Israel nena thona athalak then khat chu bom ani zui hial tak thu soin he thil ti tu bera hian an pu ani human rights group te chuan January thla a sarkar do dalna uprising hun lai man to kum som le pariat linglo naw pang le rol thar tam tak te chu khai hlum bel zel an ni an lo thom thu an soya gezel hesar le Isfahan muna te thalai khai hlum zui an ni ba ka kum som le pariat me Servin Bulgarian po khai hlum mai thei dim muna alading me kani UN Convention on the Rights of the Children chuan kum som pariat linglo thi tura hrem na pek chu akhap bura ma se Iran chuan wage war against God moha rebe anti mangen rol thar tam tak an khai hlumin an threm me kani Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan Supreme Leader Ali Khamenei thi thu ama thei ang pera an puan thuta mi puite kot thera an ko chua chan chu rampon media lamin thu thang an vor dar wangani ti an soya he thu puang masaper tu chu Iran International ani Ghalibaf chuan thil thleng an jep chuan mi pui thin rim chet vel na kot thler lama achuak vak theya thil thalo lo om tak an ma chon thei wanga puang chuak wat an ni ti in atar langani UN prosecutor hlui Professor Payam akhavan chuan Iran in mi pui te kot thlera akhai hlum thin hi murder killing in pong potha na crime against humanity atlingani atiani July ni somti le pariat khan Isfahan kot thera wantlang ma Amir Hossein Safari le Abol Fazal Sepahi te khai hlum an lo ni to a hei hian mi pui thin rim a chok chuak na sa hle a khami tum po khan mi pui sang tam tak chu kot thlera aw chuakin tual chung sarkar ho tu te an ma chona gezel heser tan ina mi sang khat le sanga z point cho ngein nung oi lo na an lan tir zui pokani
Reuters exclusive report a chuan US le Iran Indo mek na US ral thuam din hun atla niam na sa hle ti antar langa hei hi CNN le media lian te point antar lang vek ani US sipai chuan thanga chung Iran nen anin do chung khan mun lataka tanga ka chua the precision strike missile PRSM le ATACMS an nei te chu avain azong songin apmang zo to ti in an thulak na ten an soi ti atar langa Navy lamin tuipuya tanga an ka thin Tomahawk cruise missile po khovel puma an nei za ta tanga chutin achan vedon an mang zo to a CSIS report danin Patriot interceptor za a somruk panga vele Thet interceptor za a somthum pariat chu February le July kha inkar khan an lo mang zo to bokani hei hi Iranin aron ka chua missile te le drone lo ka thak nan te an man thin ani long range precision missile hi pilot te an him jok nan mun hlataka tanga mel ma be nan an mang thina hetianga akiam chak ema wang hian China emo Russia tenen in be na achua le thu chuan US in melma ma chon tura a in rin na readiness an niam pha an hlau thong le White House le President Trump chuan he thu hi chang le ve in US yan khovela ral thuam kan nei tam bera kan momo ai bakin kan nei tam ti in defense company ten ral thuam an siam chuak chak hle ti in he an thu sai hi an phathungani hetianga precision missile an nei atlang yam ta em hian Trumpan Iran beizui atum le ani chuan missile ka ain pilot nge in tho theina aircraft manga bom thlaka an be to zok angai mela chu aris asang zokani US in Iran na zoka a beizui tak lo chan po advisor ten ral thuam an nei sa akiam na sat wang tia an soipo kha he thu hian anem heta an ngai ani tin kan news masalama khan US sarkar hian an ral thuam siam tu company pani lai mai ral thuam tam jok chak jok a siam chuak turin in rem na an siam pui thu kan soito kha akim chang chuan soito lo mai la khrechiang du kanom chuan kan video masa August niliami khalo en mai la athang hetiang ani awang hian man dewatanga an soito US yan heng ral thuam kan soitak bi kho hi atla cham tran to an lo ti kha adik nge ya an nga ya ni heng ral thuam tak cham thu hi chu president an niemo ram khoi tu te hi chuan an zep tat anin oma ma se zep lem lova soi chuak te po anom ve zela in helai kanom naram atang poin US meu chuan ral thuam atla cham lawang ti po kanom thin ma se US an ni awanga tlak cham theilo ngot ani bik lova ral thuam hi asiam chua chung arein siam a harsa indona a thlen tak tak chuan Iran po hian indo tira phei chuan a rualin missile zat chuang ten ron kap chuaka drone ni se chutiang tho chuan a rualin an ron kap chuak boka chung lo danga lo kap thasel tur chuan an nei sa kha an man char charangaya US in anei sa atlan yam anti po hi thil ni thei ani ve thawani helai atang chuan chiang takin kan soi theilo ma se heng hi adik na po alaron lang chuak le zel tura ngai la tuna Iran nen anin rem lawania US in abeile ani point missile manga ka ni to lovin tho theina indo tho na mangin Irana hian bom an thak angai to ang hei hi pilot tetan ari sasanga ka thak mai po a hlau om an ti hi adik chi a eng angin nge in be na hi lo thleng le ta se Iran hi an beyang ti a khiat lova an be le dana tang point ral thuam an la cham nge yam ti hi chu a chiang mai turangai ani